no lasdang nengkong iya kanega film koila film lasdang ban shooting nengkong iya kanega film hau jun hau snam sijak lespa kalai putri ya kanega film layo ban shooting Hatawang district Jongka Jela Arunachal Pradesh India kajaka nega scenery bagi layo ban shooting kapanangkong Nuranang Fall but Jang Fall but ka Sangestar Lake but iya kane ka Nuranang Fall lati bru kum ka Jang Fall but iya kane ka Sangestar Lake lati bru kum ka Madhuri Lake balai la ai kerteng iya kane ka Sangestar Lake ndaga Madhuri Lake namar ba haka snem cejar kendai spa kendai penyau nadu bagi layo igaban penmi ya kene ga film takoila film di kadai ga film kabala pau ha ngapor di bat Shahrukh Khan ga Madhuri Dixit layo ban apin mekong kene ga jaka angne ha Arunachal Pradesh dedenya kata-katau ba ilapau ha ba don halanti ban Malaysia Tawang Madhuri Lake ya ka koila film la mi nengkong sijar best pa klepnyo Hatrat April lagi best ya kan ega film la produce Dong Rakes Roshan aktor Shahrukh Khan actress Madhuri Dixit Amrish Puri ani best bolong yarapan penyanyi kan ega film Johnny Lebar Ashok Saraf Salim Ghosh Deep Shikha Zilalik Imani Shipuri Zilalik ban yarapan penyanyi kan ega film kan ega Paradise Lake kadon ha lenti ban Lake Tawang ha Zelapas datang kata sudah mo tang kata sudah kiwe pat kijing ruai akan ega film koila layo ban shna lane ban ruai Zelapas bat Silatonel haga district Jongka Arunachal Pradesh Ajan Jongka Nongba Jang dah ila poy leha Zilalik berkejaga dalam internet blog baik dijaga gelong gitu internet kene galanti kapan Lake Tawang baik kejaga galong gitu internet blog ya kanega jaka lakon ka Paradise Lake kanega dega ice kanega don ha pas kalanti ka ban Lake Tawang Halo. Arunachal. Guy. Now call kayak tu nak sip nak.
sekali record video cara ini. Tayo bakal ya. Pe mencong lagi record ore sih. Stop gini lagi, cak kesen gini lagi imar tak mo. Lebih imran. Kok ganti? Kemana kita menkah? Ayo video ni. Sanggup nih em. Ayo. Hah? Kali? Aduh. Ya, pedot. Kerjaan ni deh. Halo Perlok. Saya simpat ngapdiang sofa ya pi ya kena channel juga. Kublai sibun Perlok. Ya pi ki baju kersian yang ana ka for support ki baju sport yang ya kena channel ka juga. Hagane for lalapo yang ne ha waterfall. Ang ne ha Arunachal Pradesh. Ito Perlok. Kacaka kalong gabi itanat bah. Right, kene ka waterfall. Batrai kam kencang kane banya ka no kali kai fall. Ka kam kencang kane trai. Baik ka kencang bah baik. Ka itanat bah kacaka. Perlok lada tim 4 Jui sewa sampai ya kene ka channel la jonga ka video ka jonga kerparu ya pi sewa saya like but subscribe ya kene ka channel jonga Kublai Sibun kene ka fall baik kencang bah baik tuh kane kadai ka waterfall Nuranang Fall kabadon hapo ka Arunachal Pradesh bat ya kane latip nengi ya wan pangut kane kadai ka waterfall bat we Perlok narambai Syerukan bat tai Perlok narambai aklim dan ya sendur bat kalayo iraban shooting nengkong haus dan kejar kendai spa kendai kundu ubnai jun bun bha kiba ya pej ya kena ka kiba one page ya kena ka waterfall Perlok kicaka kilong gibi itanat ki sceneries kilong gibi itanat gas ha jaka lanongin poi biang ne Perlok lada kwa ban ilai kai biang sini next ya lada pi itanat Perlok bro kiba kwa ban ilai kai shekane ka cek ya kane ka waterfall ilai biang number 1 sewa sa like no kiba kwa like bat comment sewa sa comment bat ceka kalong ka itanat bat waterfall pai itu waterfall kencang kalong ka bajengai du kata du nang tai ban Lecha bom di La Paz
Sang Simpor kumba 10 kilometer naga Natawang Malaysia border China di susi aku lapor nama bangun yo konvoy bom di lapas bat ni masuk konvoy haga border Sundur yang China kawin. Arunachal Pradesh Sundur lam ya. i wei i perlok dan dengki stop i kerman bangin sapoy aga boy pat kapor kublai sibun perlok kublai pi bro ngin se gandu pi ha boy pat kapor